ဖြစ်အောင်လို့ဖြစ်ခြင်းစီဘူးရှာမိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဒီအမြင်ဤစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲဒါလေးကိုဒီနေ့ပြပြီးပေးခြင်း So it is explained in the second book of Visuddhimagga, page 227. Tattha nama rupanam yathava dasanam ditti visuddhi nama. Those who are able to analyze ultimate mentality and materiality one by one are those who attain purification of view, deity, visuddhi. Puti sama picharana rupnam paramat tela an bin puti rulahin rupnam paramat tam kwampinjin. Puti rulahin rupnam paramat tam kwampinjin doi picharanaจิตๆทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้บรรลุดิฏฐิวิสุทธิความเป็นบริสุทธิ์ในการเห็นได้บรรลุความเห็นที่เป็นบริสุทธิ์นายกดูกูตะลุงสีญาณဖြစ်ခွဲခြားစိတ်ဖြာ၍ပရမတ်တုဆိုင်အောင်မဖောက်မပြန်ဥမှန်တိုင်းသောသဘောကိုသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိတို့တန်လန်းသောပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုရမယ် And also in the Abhidhammattha Sangaha, in the chapter of meditation, it is said, those who are able to discern Lakkhana Rasa Pichupadana Badathana of Nama and Rupa, they attain purification of view. God nine Abhidhammattha Sangaha. Nine Bodhi Atibai Kamatan Nyautam Gatiba. Go Atibai why Puti Sama Picharana Lakkhana Rasa Pichupadana Badathan Ko Rupnam Paramat Bin Puti Bandu Ditti Visuddhi ความเห็นที่เป็นบริสุทธิ์အဲ့တော့ Abhidhammattha Thingha ရဲ့ Abhidhammattha Thingha လက်တန်းချမ်းကမ္မထံတိုင်းမှာလက္ခဏာရတပိစုပဒနာဗရဌာနဝတိနနာမရူပပရိကဟောဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမလက္ခဏာရတပိစုပဒဗရဌာန်တို့၏အစမ်းဖြစ်ယုတ်တန်တွေကိုသိသိချင်းဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြား၍ယူခြင်းကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်ပါတယ် So here, for the happiness of all, I would like to quote Mahagopalaka Sutta that appear in the Majjhima Nikaya. It is from the Mula Panasa. There the Buddha has expounded Mahagopalaka Sutta. วันนี้อาตมาอยากจะอ้างอิงเพื่อจะทำให้ทุกท่านมีความสุขและมีความมั่นคงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มั่นคงและทำให้เราทุกท่านเข้าใจอย่างดีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องคืออะไรอะไรที่เราต้องพิจารณาให้เข้าใจเดี๋ยวทีนี้ตัวเราก็มาป้องดูดีกูခိုင်ခန့်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စကားတော်တွေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ရရှိနေတဲ့ဝိလျော်ပွဲကောင်းသောတရားကျင့်ကြံသူတို့ရဲ့ဘဝကိုအမိအယလက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရယူနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမှာခိုင်ခန့်တဲ့
Jingo Patipati Jinkui Yadi Dari Gumyasa Piamito Muke Kotu Bin and the Bukuri Tatanama Imatame Portabu Kayan at the job Jale Porto Bin and the Pausia of Piaji Kerudo Sudam Shit Lado Tadana Roji Yaulare Tawungo Mimi Yaya Yalebiro Yusang Yui Boane Yimi Piamboma Jinyohu Tiaraboma Jinyohu Niban Doya Lanjang Jigo Poto Bire Anyo Taisam Nibonjine Jure Tiarorigo Tinting Kejare Shishi Matinati and no Matinatu Tangaro Shidimatu Ye Kunjizurigo Gongsa Yu Titi Pit Pashu Lila Yui Chan Yi Jale Poto Bige do Pausero Piaji Imadama Dawon Jilare Ma Gopalaka Tu Imadama Kankande Tujive Dima Gopalaka Sutta the Pia Indi Mula Panasa from the Majjhima Nikaya. What does this Sutta say? What does the Buddha say? Katancha Bhikkhuni Bhikkhu Na Rupenyu Hoti Ida Bhikkhuni Bhikkhu Yankenchi Rupan Sabban Rupan Chattari Mahabhutani Chatunencha Mahabhutanan Ubadaya Rupanti Yatha Buddhan Na Pajanati Evan call Bhikkhuni Bhikkhu Na Rupenyu Hoti. What does it mean? How did the bhikkhus know that this is Rupa? My Kwangwa Alai. My Ru Puti Prabhisuti. My Ru My Hin Ru Bin Yang. Yano Ya Abeduli Yu Singu Yuku Mativadane Ida Bhikkhuni Bhikkhu Yankenchi Rupan Sabban Rupan Chattari Mahabhutani Chatunancha Mahabhutana Upadaya Rupanti Yatha Buddha Napajanati. In this dispensation, Bhikkhu cannot analyze what are the four elements, four great elements. What are the derivative rupa, upadaya rupa? They don't know all the four great elements and the upadaya rupa derived from four great elements. Those bhikkhus who don't know, those bhikkhus who cannot discern, those bhikkhus who cannot analyze them are those who don't know Rupa, na rupenyu hoti. 9. พระพุทธศาสนามีพระภิกษุที่ไม่รู้มหาบุตรไม่รู้อุปาดายรูปะไม่รู้ทั้งปวง
မိစ္ဆာမရဲ့ဩမိစ္ဆာမဖိจารณาพระภิกษุที่ไม่สามารถรู้ไม่สามารถพิจารณาไม่สามารถแยกออกธาตุสีมาบูตะและอุปาทารูปะที่เกิดขึ้นโดยอาศัยมาบูตะเป็นผู้ที่ไม่รู้เข้าใจไหมဒီသာသနာတော်မှာမာဘုဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့အဲ့ဒီမာဘုဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဆွဲရည်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကိုအဲ့ဒီယုတ်အလုံးကိုတဲ့အမှန်တိုင်းခွဲခြားရည်မသိဘူးတဲ့အဲ့လိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုတ်ကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နရူပင်ညုဟောတိလို့ခေါ်တယ်။အဲဆိုကိုယ်တော်ကိုသိရင်ယုတ်သိပြီဆိုရင်ဟုတ်မလား။စန္ဒသိရင်ယုတ်သိပြီဆိုရင်ဟုတ်မလား။ဟုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားကိုတော်လှန်တာပါပဲ။ Just by knowing scratching, just by knowing bending, just by knowing our movement, bodily movement, do we know the rupa? Understand? Just by knowing our bodily movement, if we say we know the rupa, it is according to the Buddha? No. It is the one who don't know reality, ultimate materiality. แค่โดยรู้การเคลื่อนไหวต่างๆเรารู้ว่าเรารู้แล้วรู้ปรมัตถ์แล้วถูกไหมแค่โดยรู้การเคลื่อนไหวเรารู้ปรมัตถ์ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าแล้วสุดท้ายกุยราโกติสันนาโกติตัวราโกติยัตตาโกติยกโกติတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့လောက်သိရုံနဲ့ယုတ်ကိုသိတယ်လို့ပြောလို့ရမလားရတယ်ဆိုရင်လေဘုရားတဆူလောကမှာကိုဘုရားလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဘုရားတဆူလုပ်ပြီးနေပြီးတော့လို့ပဲပြောချင်တယ်နော်တပ္ပညုတဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးတဲ့တာလွန်နေတဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးတစ်ခုရထားတယ်နဲ့တူတယ်တို့တွေအားလုံးသိနိုင်တယ်ကိုယ်တာကယုတ်သိတာကနာနဲ့ဒီလောက်သိရုံနဲ့လောကကြီးမှာပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်တော့ဘုရားပေါ်ထွန်းလာဖို့လိုသေးလားဂောပါလကတုတ်ကိုဟောသားဖို့လိုမလား So commentary explain more. Idati imasabin sasani. What does ida means in this dispensation? Ida mai phama alai imasabin sasani nai praputa sasanani. Ida ဆိုတာဘာပြောတာလဲဒီသာသနာတော်၌နရူပင်ညုဟောတိတိ Nairu doesn't know ultimate materiality. It means Chattari Mahabhutani Chattunancha Mahabhutani Upadaya Rupandi Evam Vota Rupan Dvihakarihi Na Janati Kanana Dowa Samuthana Dowa. Very clear. My Ruคืออะไรယုတ်ကိုမသိဘူးဆိုတာဘာပြောတာလဲ A bhikkhu who doesn't know four great elements and derivative rupa, which is in Pali Upada Rupa. If they don't know the number of rupa and the cause of the arising of those rupa by these two ways, if the bhikkhu doesn't know
they don't know ultimate materiality. Puti Mairu Jamduan Ru Brahma. Heti Kohai Kri Ru Brahma. Kananato Kananato Samuthana Doa. Jamduan Le Heti Kohai Kri Ru Brahma. Tamai Ru Jamduan Ru Brahma Tangai Le Heti Kohai Kri Ru Brahma Tangai Punan Kolyekwa Puti Mairu Ru Brahma A Chow Namyo Abjit Mati de Yahando Rigo Yoko Mati de Turi Lukore Mabuta Jiliva Gulenti Tugo Mibu Mipuala Ubada Yun the Set Liva Nemati Velomati A Chow Namyo Nemati A Jita Golemti Pit Chow Tamutan Golemti Velomati Lushi Yoko Matire, not Rupin you hoti, Yoko Matire to look on. The commentary explains more. Kananato na janati nama. Chakayananan, Sotayanan, Ganayanan, Jingwayanan, Gayayanan, Rupa Sata Gandarasa Podabayanan, 18 Durian, Puris Indurian, Jivi Dendurian, Gaya Winyati, Waji Winyati. Aka Sada to Aboda to Rupasa Lahuda Muduta Gamanyata Ubechayo Sadati Jarada Rupasa Anicha the Gabligaro Aharoti Ewon Bali and Agada Pincha Wizadi Rupa Kota Sadi Nachanadi. Happy to hear? Who doesn't know the number of Rupa? There are 4 great elements. In this commentary, just talk about 25, which appear in Pali directly. The other 3 are Hadaya Rupa, Hadaya Vatu, and then the three tangible objects. So here we see Abodhatu, Patavi, Tejo, Vayu. So we need to add here. So all together, if we say internally, externally, there will be 28 Rupa. This is knowing the number. Those who don't know 4 great elements, the Upada Rupa 24. They are those who don't know Rupa, such as eye sensitivity, ear sensitivity, nose sensitivity, tongue sensitivity, body sensitivity, Hadaya Vatu, and visible object, color, sound, smell, taste. Tangible object, Purisa, Bhavaru, Me Bhavaru, Me sex decade Kalapa. 80 Bhavaru, female sex decade Kalapa, Jivi Dendriya, Gaya Vinyati, Vaji Vinyati, Akasa Dhatu. Actually here already it included Potapayarana. Potapayarana, if we expand. So for about the Potapayarana, there are 3. Earth, fire, wind, already there. That's why altogether it will be 28. Abodhatu is just a Dhammaramana, not the tangible object.
So we all should know the number of 4 great elements and Upadana, Rupa, altogether 28. Only those who know the 28 kinds of Rupa, they know the ultimate materiality. Putiru Chakupasa, Sodapasa, Pinto. Ruparum, Satarum, Ganarum, Rasarum, Podaparum, Pinto. Lako 80 Bavaru, Urisa Bavaru, Jivitaru, Kaya Vinyan, Vajivinyan, Pinto. Tango Isipet, Ku Putiru, Ruperma. Tayameru, Jamduani, Tango Isipet. မိုက်ခေါ်လျက်ကွာဖူတီရူရူပရမအဲ့တော့ဒီယုတ်28ပါးကိုအရင်အတွက်နဲ့မသိဘူးဆိုရင်မမြင်ဘူးဆိုရင်ရုပ်ကိုသိတယ်လို့မခေါ်ဘူးဒီစာကိုမမြင်ကြလို့လားမြင်ရဲ့နဲ့ကိုပြနေတဲ့ကမ္မထမ်းနဲ့မတူလို့ဘေးဖယ်ထားလိုက်တာလားကိုယ့်အကိုပဲစဉ်းစားကြပြီနော်တာဝန်ကျေဖို့လိုတယ်တာဝန်ကျေဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုဘုရားရှင်ကိုယ်စားပြန်လဲသာသနာပြုရတာမို့လို့ကိုယ်အလိုဆန္ဒနဲ့ကိုယ်သင်ခြင်းလို့သင်လို့မသိတော့ဘူး Didn't they see this sutta? Didn't they understand this? Or what is the reason they didn't teach? We are doing propagation work, sharing the teachings of the Buddha. We have very great responsibility to teach accordingly. What is doing propagation work? Sharing the words of the Buddha is doing propagation work. If you don't share the words of the Buddha, how can we say that we are sharing the teachings of the Buddha? By him, Prasunilu, Very and Prasunilu, Lu Prova, Maitro Kap, Nyautam Patito Income Lang Son Tohini, One Ubik Hawaii, Yang Lilu, Talam, Putin Nati Kong, Prapisu. พระภิกษุคือผู้ที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาโดยอ้างอิงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาคือผู้ที่ทำหน้าที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนถ้าเราไม่อธิบายอะไรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เราไม่สามารถบอกตัวเองว่าเราไม่สามารถขอเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ที่กำลังเผยแผ่พระธรรมเทศนาယဟန်တော်တွေဆိုတာတက်တော်ထင်ရှားဘုရားရှင်မရှိတော့တဲ့နောက်ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စားသာသနာပြုတာဝန်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာပါသာသနာပြုတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုပြန်ပြောတာပါဘုရားရှင်ဟောကြားသွားတော်မူခဲ့တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်မြတ်ကနေကပြန်လေဟောကြားပေးနိုင်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်တို့သာလျှင်စွမ်းနိုင်သောစကလုံးပြည့်ညတ်တင်၍ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဟဲ့ဒီပရိယတ္တိ
ဒေသနာတော်တွေကိုဘုရားဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ပြောတဲ့သူတွေကိုသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုတာပါဘုရားပြောတဲ့စကားကိုမပြောဘူးဆိုရင်တော့သာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုရှာဖွေလို့ရရှိထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးဖြုံးတာတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးသာသနာမှာကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတာဝန်နဲ့လို့ခေါ်ခံရတတ်တယ် If we make money by ourselves whether we make use whether we waste okay doesn't matter because we earn by ourselves we can use or we can waste we can do in a way which is not useful but in the Buddha's dispensation if we don't take our responsibility to share the Dharma taught by the Buddha we will be criticized by the wise who don't take responsibility of bhikkhu ถ้าเราทำมาหากินได้เงินได้ทองมาอยากจะใช้ยังไงก็ได้ใช้ในทางที่ดีในทางที่ไม่ดีก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้เป็นเงินทองที่เราได้หาขึ้นมาใช่ไหมก็อันนี้เรามีโอกาสทำยังไงก็ได้แต่ในพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสติพระนิพพานไปแล้วก็อนุญาตพระภิกษุเพื่อจะเผยพระธรรมเทศนาตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเราไม่เผยตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เราจะถูกตำหนิว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติในศาสนาในทางที่ควรဒါကြောင့်မို့ဒီလိုလိုသာသနာမှာကိုယ်အလိုဆန္ဒနဲ့ကိုယ်ထင်ရမြင်ရကိုမပြောသင့်ဘူးတမညုတဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးဟာကြီးကျယ်လုံးနဲ့နည်းနည်းသိရင်နည်းနည်းဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုကြည်ညိုခွင့်ရများများသိရင်များများကြည်ညိုခွင့်ရတယ်တောင်းဝန်မဲ့ဖြစ်မှဆိုးတယ်တောင်းဝန်မဲ့ဖြစ်ရင်သာသနာပြတ်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားနိုင်တယ် So now the commentary continue. Samuthana to na janati nama. Doesn't know the cause of those materiality. Pra athagata atibaito. Samuthana to na janati nama. ไม่รู้เหตุที่ก่อให้เกิดรูปปรมัตถ์ทั้งหลายคืออะไรအကြောင်းတရားကိုမသိဘူးဆိုတာဘာပြောတာလဲဣတကံရူပံဧကသမုဋ္ဌာနံဣတကံဒိသမုဋ္ဌာနံဣတကံတိသမုဋ္ဌာနံ Let me see the sub-commentary explanation, very important. I forgot to look at it. Yes, come. Yes, I saw.
Idakan rupan eka samuthana Idakan di samuthana Idakan ti samuthana Idakan satu samuthana Idakan nakudoji samuthana ti samuthana ti napjana ti. What does it mean? Please interpret for me.